Abakwatwa na Vereriano bya Mukama, Justus Agaba, Robert Muhwezi hamwe na Hirare bya Rugaba bona batura bo mu Rukagwa ka Rwensanga umurero bindo mu district ya Mbarara kandi bashanga mu kibera cya Bugoma. Ingine bado iko bakwatwa RDC wa district ya Kikube Amran Tumusime arinabe byo kwerinda abandi bwa nyuma y'umutura w'ecyaro cya Nshozi umugombora yakabwoya kubamanyisa ko yabona abantu abatari kwetegereza mu kibera cya Bugoma. Mbaira unyani ndise ndangire muzita ine muhando nyonya burana abantu nibasaka ningabura RDC ngo akakana kusaya ikibira ngo ikibira kya government nyabura abantu nibazo nyakurenya gakanje nkoleki ndoli bana abanyakuri bakora kihano nyaija sange nibasawa ana nyonyani induganya ngenda hero alinya nyabura nibagamba RDC ara nagamba kanze nkoleki mugambeze nenso ngandi bakagamba akakana ku muntu mukibira mu bwa nyuma yo kutunga amakuru aga umuhigo gwatandikiraho nuko kwata abantu bana kandi abandi mukaga bari kugambwa kuba babarinaba bakiruka bakabasiga gamba bari bakabalega cyonka mu nsozi bana baside cyonka barura muga mu nsozi mu center ya ituba tanki nira mu bakabalega baba wairagaza naenda manye bankaha yana bagamba afande cyane muntu walempo murani mwanda akasante mungambire mbahereza nyine esimu yange iriho sente esimu baki muihaho bagituwara obagituwaire yabagamba mukwenda kimuno muno nyewe mungambire kimukwenda bakamugamba churera nahindura ruri nawo nibahindura nawo nibarubaza nahindura nawo narubaza abatura bagira ngo bino kutina ahabwe barukurira ngo abahekera batandikire kutera za bomo umunsharo za Kasese hamwe no mwihangeri ya Kongo. So byokorinda tubyongiremo amani kandi niko nagumiza abantu baitu babu Kikube nebyoke birireho ntimutatina chonka nanyunkoragana naitu nka government mufama hure wakanora abantu batoka kenga kurungi wakanora ibikoro bigenda bitari kiriya mu kicoka cyawe manyisa chairman wekyaro manyisa police nyakuri hayi abakwatwa bagira ngo bakijorwa kashatu rwesande hwire okorro mugiga owamanywa hweri akabarega ngaretwa kabarega mu kibereki ariko leta Kagame ngo yijere gukora cyo sawa kusasura sente shobora kamera ariko sasura akusasa zenze ngaba zangu muntu mukuru natsasura siringikana na burizo bana abasajja bakume ekibira oba befula bakume ekibira no musanga ngali muleya natandika okutula emigo tomwawula nti oba mujasi oba musirikale nabwanyuma batwarwa mu cyome cya police ya Kikube ubwo kucyondoza kuri kugenda mu misho gashakwa n'wagaba Ambrose Katoto.